ngabe ngifike ekuseni bangcwele ziyasinyakazisa insizwa ngapha nangapha zikhuluma indaba yaNkulunkulu. Ngicela ukufaneleka phambi kaShembe njengoba ekhona phambi kwethu. Phela njengoba ngikucela nje kukhona ukuthi sebahamba abantu emhlabeni ababejwa ukukhuluma ukuthi uyibone ukuthi umngephi bese hlukanise uzazi makufanele usukume makungafanele futhi uphinde uzazi. Hayi ngesigcawu kodwa nje ngokufanele kuyinsizwa yenhlanzeko uzazi ukuthi ngikufanele yini uma phambi kwaManazaretha. Ngicela leyo nto phambi kwaShembe. Ngoba ngelinye ilanga bake beza ngesigcawu enkosini ilanga bephethe indoda bethi bafuna ukuyibeka ibe umshumayeli. Yayisimbuzo ibabuza ithi uphi bamkhomba yathi asondele wasondela yayisithi inkosi uphelele na ukuphelela okupheleleyo na. Yiko ngithi ungami ngesigcawu la ngoba mhlawumbe ukuphelela okungapheleliyo awufaneleke phambi kaJehova. Uziphathe kahle uyinsizwa ungami la into enguJabu ngala uNosipho ngala uZinhle ngala uNombuso ngala kodwa uyinsizwa yenhlanzeko zoguqa la. Bekhona inkulumo ebinjalo kuleli bandla ukuthi abangafanele kuthiwa udangara ugqokwa kuleli bandla besitshelwa leyo nto ukhakha ugqokwa kuleli bandla sebahamba labo bantu bahamba lalelo vangeli sesiyazigqoka lezo zinto esontweni elikabani lesonto ongithintele lapho Shezi uHezekiya 33 verse 8 ubese ungiphe kwela kaBhombela iBhayibheli incwadi eyodwa ngikhulume ngalo kufaneleke ngikhuluma ngako ngithi page 108 mangikhuluma ngebheshu khona indaba engifuna ukuyixoxa yenzeke enkulisa ngenyanga edlule. Kala ngoHezekiya ba Wathi kaHezekiya 33 verse 8 lapho ngisho komubi uthi omubi wafa ngokufa ngithi uyofa nokufa ngakhulumanga wena ukumxwayisa ngingakuxwayisi ngivele ngithi njengoba nje uphila nje uzofa kodwa ngingakutshela uzobulawa yini. omubi ashiya indlela omubi uyayishiya indlela yakhe igazi lakhe ngolibize esandleni sakhe uyothi mayisefile bese njengoba insizwa ngibona ingcosana la ibhencile insizwa liphi ibheshu yeke baba ngicela ushone lapho kuShembe ke siza uShembe ukuthi uthini fanele sibe njani masila sizinsizwa ngoba ngase ngithi ngiyabuza ngithi angikhipha amafoni siwaphose lapha ya bese ngithola umunye umuntu afika axoshe khona ongalo wathi uthatha iPhone yami kodwa kabhinqile sengiyicoshile phela mina ngifike ngathatha ifoni kanti yami ubhobhobho bese ethi wathatha iPhone yami akabhinqile umuntu kodwa sinaye la ngenkani ubalo ongahlonishwa umngani wethu Shembe woza baba sikhuluma nabesilisa bazumthetho sikhuluma namadoda azumthetho ethi incwadi umfundisi akasifundisela kuqala njengoba amadoda ekhona angabefundisi fanele kodwa aqala azifundise wona before kufunda abantu ukuze sibukele kubona. inkosi yathi wathi uBhombela mayikhuluma phezu kwentaba senhlangakazi uma ikhuluma phezu kwentaba senhlangakazi ukubhinqa ibheshu ibuze ithi awuthanda ukubhinqa ibheshu na uzolibhinqa noma uthanda ithi uzolibhinqa noma uthanda ubiza lapha emhlabeni uthi uzolibiza la emhlabeni ubiza nasethuneni alibize ngisho ethuneni awusaphuma umphefumulo kanti ubanjwe ukuthi ibheshu bungalibhizi. ngiyabuza kuwe uthi uyabuza ngicela namhlanje uhambe nalombuzo ubuye ngesonto elizayo uphendule nawe uShembe buza usakuyabani ngokuba uShembe lapha khona ubhinqile uShembe uthi yana la ekhona ubhinqile wena mawufu uyakubani ubeka nabo wena usuku yasibiza lapha ephakameni thina besilisa ngicela uyibambe mfowethu kodwa sebewuzwile umbuzo uyakubani mawuhamba kulomhlaba ungafuni ukubhinqa enkulisa eNewcastle kufika indoda afika apaka imoto kanje yehla yafika afuna umshumayeli yaqondana noNgwabe uNgwabe wayeseyibuza ngoba phela uyasolakala mhlambe khona uzodubula umshumayeli ukuthi ufunani wathi ngithunywe kuye
base behamba beya kumshumayeli ebhizi nabantu. Ma befika umshumayeli nansi lensizwe isithunywe kuwe ayikholwa. Mayisebuya umshumayeli enkonzweni emini yakho ukuthi Manazaretha kufika umuntu ongakholwa la. Naku ukukhuluma kulethile. Uzwe na ukuthatha uGodwe na. Uthi lo muntu asikhona insizwa angihlabi ngiyakhuluma nje sinsizwa. Khona abantu abebesemsebenzini. Ngeke ubhinqe ibheshu phela emsebenzini yogabisela abantu ngamathanga. Khona abaphuma emsebenzini sinabo la. Kodwa khona umuntu ongaphuma emsebenzini udelela ushaya. Uthi le ndoda ithi kufika amadoda ayisihlanu kuyilele ebusuku. Athi la madoda siyakuthuma hamba yenkulisa. Ufika ubiza umshumayeli ukhulume naye umbuze lokukhuluma. Uthi sibuzile ukuthi uyenzelani lento ayenzayo. Uthi ngabuza kula madoda ayisihlanu ayichazi lithe ubhombela ilanga lamalanga inyanga yezulu uthi ngikosana noNyazi. Bahamba bobahlanu bahola uNyazi phambili. Uthi ngazi yini le ngizoyibuza ngithi uyenzelani. Bathi fika umbuzo ukuthi ubanikelana abantu abangabhinqili inkonzo. Asiphendule nathi. Mhlambe ngigebhile ngisafuna ukuguqa. Namhlanje ninika ngisho into ethelele inkonzo. Ivunula kuphi ukuvunula okuyenza ifaneleke ukuguqa phambi kaShembe ngoba niyayinika inkonzo. Ngoba nincenga ukuthandwa kaNazaretha. Nidela umthetho kaShembe kodwa nifuna ukuthandwa. Uma nithi nina laba bantwana uShembe uyabathanda musana ukuqamba manga esontweni. uShembe wathi usithanda sonke azange akhipha wathi ngithanda lapha uShembe usithanda sonke lento yenza ningafuna abantu ukuthi batshele umthetho ngoba unethe kuvuka umuntu athi wedadewethu musuqoma bese nithi kusukuma umuntu omkhulu esontweni athi musana ukudlala ngalezi izingane ziyanikela kambe niyawuhlaziya nomnikelo ukuthi kufanele ukuza kuShembe ngoba umuntu uma eqomile indoda imfakela u5000 ukhipha kuona kwi-account yakhe ayonikela kuShembe lo mnikelo ufanele ukuya kuShembe na ngathi ungafanele ngisho ukuthengela uma wakho isipho noma ukudla noma ubaba wakho ngoba uyambulala kuShembe uya kanjani mangabe ukhipha usuwenza kanjani umnikelo ofanele ukuya kuShembe mawukade uphiwa iboyfriend yakho igirlfriend allowance usuwenza kanjani ithi lensizwa ke bathi angikutshela ukuthi mawuqhubeka unika abantu inkonzo abangavunule bona bazothutha bahambe kuleli thempele uzosala wedwa ayasiguquke insizwa ngoba sizosonta la sithi inkonzo ibimnandi kodwa uShembe ubengekho yes 318 ngisho komubi ngithi wokufa nokufa ngingakuyalanga angizange ngikhulume ukuyala ukuthi usuke endleleni embi yakho azaphile lowo mubi uyakufa ekuphambeni kwakhe igazi lakhe liyobizwa esandleni sakho ngiyabonga baba usakhile ngiphatheke kabi ngoba afikanga benomkhathini kodwa ake sikhulume thina esikhona ngoba sifuna indlela ekhaya ezulwini ayihambi la uthanda khona indlela ekhaya lapho baba 102 verse 3 102 verse 3 bombela iBhayibheli lala ekhaya ngicela ungiphe verse 102 chapter 102 verse 3 ake sikhulume ngoba la ekhaya ngibone umlindelo kaMvangeli ungidi ngajabha ngoba bekukhona abantu ekufanele ngabe basiphathela umthetho kodwa bayidonsa inqola bayihudulele ehlathini ihlatshelelwa kanjani ingoma yangaphandle uwena ubizwa ngomgcotshwa kuleli ikhaya nivumelani nina maNazaretha ingoma yangaphandle umuntu enidonsa ethi ngifuna ukuhamba nani sesikogweni ngoba le ngoma zeningcolisa umdansi walingcolisa iNazaretha ukuhlabelela ingoma ngaphandle kuyamngcolisa umNazaretha woza baba 102 verse 3 lapha eminyango uthi uShembe khona okunye okwenzakala leminyango okungekho emthethweni wakho ngicela uyibambe uzolandela lapho qala lapha ku102
102 verse 3 lapha ngaphesheya, ungayi 104. Qala lapho uzogcina lapho baba. Verse 3 baba, page 102 verse 3. Simenyiwe thina sonke asimenywa inkosi yesabatha bomthetho kaNkuluNkulu laba bahlala phambi kwethu bengawunakile umthetho futhi bengawusekela umthetho, bayeke nje izilime ziyetshini. Abantu abaphendukayo nje babe baningi kangaka bazokwazi kanjani ukuthi uma ibambe kancane? Abantu abazophendukayo bazokwazi kanjani uma ungasekela umthetho ukuthi iNazaretha lugqoka umNazaretha onembobo, uma usunembobo uthatha ubeke wathi ushembe umeme usizi? Bazokwazi kanjani? Mangase ngithi akuphakamisa abantu abanendisho okwasho umNazaretha lapha ethempelini ungayihlazo mhlawumbe ngavela ababili. Bazokwazi kanjani abantu uma umthetho ungasekelwa? Indishi okugeza ngayo yonke indawo, wenze zonke izinto endishini, awuyithathi leyo ndishi uwashe ngayo umNazaretha ngoba indishi yasezulu, ingubo yasezulwini. Uma sinemicimbi bazokwazi ngani labantu ukuthi asiphekelwa ama-catering ngoba thina sinobungcwele obukithi, kufanele umkhokheli nomshumayeli bakhipha abantu abafanele ukuyophekela amaNazaretha ukuze kugade ubungcwele. Namhlanje ngoba sinemali siphekelwa ama-catering, bahlambulwe kangakanani ukuthi sigade ubungcwele bethu? Abaphathi bomthetho ma bengawusekeli umthetho, abantu abaphendukayo bazokwazi kanjani? Shumayela lezi zinto, weluleke, angabikho ozongisola ngoba ozongisola uzosola ushembe. Sigada kanjani ubungcwele? Le ngubo engiyigqokile nansi iwashwe ngesonto, mangingaphazama umsombuluko ya-ayinwa ngoLesithathu ngoba kuwumthetho. Uthi ushembe le ngubo awuyi-ayini sekudlula uLesithathu ngoba khona indwangu ebamba umlilo. Ma wena uyi-ayina sekudlula uLesithathu, ngoLesine nangoLesihlanu uzofika eSabatheni uvutha. Uma abaphathi bomthetho bengawusekeli umthetho, abantu abaphendukayo bazokwazi ngani? Qhubeka baba, qedela. umthetho uma nakhulunywa ngawana. Akukhulunywa ngithi ngomthetho. Kuthiwa manje asithi inkonzo 1-2 kuzoshaya uthando. Yini uthando olungashawa ngesonto? Ushembe simnika usuku lakhe lonke ngoba usinikezile izinsuku ezisithupha. Wathi lezi insuku ezethu senza umathanda, lelo lokudumisana kodwa nalo sesiyanciphisa. Woza baba. Uthi bengafundiswa ngomthetho. Abafundiswa abantu ngomthetho ukuthi wena njengoba uyiNazaretha kungenzeka ufe sikungcwabe kodwa ungafike ezulwini ngoba wadla ithambo walijikijela lathathwa inja yalidla linamathakho usiphile esiswini senja. Liyawashwa ithambo uma uyiNazaretha ulifaka insipho uliwashe ngaphambi kokuthi ulilahle ngoba meke yalidla leya namathakho nawe ezulwini lazo. Uma bengafundiswa abantu ngalezi zinto bazokwazi kanjani? Namhlanje siba nemshado ngoba sinemali, ushade mina nodadewethu oyintethelelo sifaka imbatha. Akalifaka umuntu ongasesiyintombi imbatha, ufaka ithawula la emahlombe.
uqoqa ulifaka kanjani? Bazali bethu ngicela namhlanje niyotshela obaba ukuthi njengoba nizela ingane nje, ingane yokuqala kuyona yakho, mawungazange uyikhiphe inqama uyise kuShembe uyothenga leya ngane ibe yakho ngokusemthethweni, ngoba wathi uShembe ingane yokuqala kusiye yomuntu kodwa uyokhipha inqama uyithenge bese ibuya lengane ibe yakho. Bengisayifunda incwadi kodwa ofunda uGenesis 22:7 lapho uAbraham noIsaka ikhuluma ngaleyo nto. uShembe wathi lengane yokuqala yakho kuze ngabe ishintsha ngisho isibongo kube yakaShembe, kodwa wathi ngoba nginomusa ohlezi phakade bantu abami niyokhipha inqama bese lengane ibuyele kube yini ngokusemthethweni. Bangakho abakwenzile. Qedela baba. Wakabombela 99 indlamu nengomo. Qedela lapho ukuthi khona basesihogweni ngokungatshela umthetho awukayiqedi lapho. Ithi lencwadi khona abantu abaningi abazojeziswa ngayo lemithetho sebehambile emhlabeni kuthiwa abayigcinanga kodwa baphatha babatshelanga. Namhlanje ngiyakutshela-ke ukuthi woza ngokukaBhombela indlamu. Wayazi uShembe kuyofika amaqili ayoniphatha ngobuqili. Nansi lento akhuluma ngayo iyenzeka namhlanje. Akukho emthethweni wokukholwa. Akuvunyelwa umuntu oyikholo emthethweni ukuthi umuntu ahlabelele amagama abantu bangaphandle abangakholwa kuleli bandla. Uma lento iqhubeka iya phambili awuyiphendulele wena. Ngiyabonga baba Nkosi ikubusise. Njengoba lento siyanda umhlaba wonke ukuthi la ekhaya sihlabelele noma yini, sidelela bani? Siyophendula sithini kula mazwi? Siyophendula kuthini kuShembe ngoba wakubhala phansi ukuthi kuyoma ngomhla wokuphela kuthiwe lanwazi lamazwi. Uboshela ukuthi akakufundisanga nawe awuzange uyihluphe ngokufuna ulwazi ukuthi lento yazi phela bangcwele uShembe uthi umfundisi uMaphumulo ngelikila ngesixoxela izindaba sezulwini uthi yake ababuza inkosi ilanga ukuthi bantu abamani ngibuka niye nithi ngubani? Uthi sathi uJohani, sathi zonke ingelosi. Yathi mina ngisiye lowo. Yathi mina ngiyilona othi meqhamuka isigogo sika Sathane sivutha sibese siyalotha ngokuqhamuka kwami. Uthi uSathane bese ethi Jebhu athi hawu nangu uNkulunkulu. Uthi mina ngiyilo othi into ngaba amanazi athi ngiwafica avumelana athi lento imhlophe mina mangithi imnyama iphenduka ibe mnyama ngaleso sikhathi. Uthi mina ngiyilo othi into uma befika bekhuluma imnyama ngiyifica imnyama mina mangithanda ibe mhlophe iphenduka ngaleso sikhathi ibe mhlophe. Ake ngibuzeke njoba sino WhatsApp angithi uShembe wathi umnyama WhatsApp uphenduke nini omhlophe, kodwa asinacala thina ngoba abaphambi kwethu bano WhatsApp sibukela kubona ibona abathi asidelela uShembe. Hayi kusho abaphambi kwethu bathi asimhloniphi thina uShembe, bona bafuna sihloniphe bona bengamhloniphi uShembe. Yini bona uShembe methe uWhatsApp akawufuni bawudelete bona abawudelete sinabo nawo abamhloniphi uShembe bafundisa thina. Nazi ingoma uShembe ufika waziyeka zaseweseli wasibhalela lezi wathi ingoma zaseweseli zimnyama ziphenduke nini zamhlophe. Ubuye washo nini uShembe uthi ingoma zaseweseli sezimhlophe na? Ukugcina ngikhiphe nali ikhambi khona ulimi olukhona la ekhaya umfowethu akhala ngalo lokuthi kubonwa izono zabantu. Hayi mfowethu ngizokulapha nami besike siphatheke kabuhlungu 23 sithathwe sibeke lapha kuthiwa abaqonyiwe hamba ohlala lapha abazela abahlali lapha kholisile abahlali lapha ya abaphelela abahlali lapha kuvele kuzoqalwa kuthini esiqonyiwe kanti uthengiswe intombi ithi izokuqoma so yewe namvana uqome eqonyelweni ish kuvele kubabi ikhanda udelela umthetho kaShembe wena umthetho wakho uShembe uthi inhlanhla uthi ayiqonywa wena uyaqonywa ngenkani. Kwakubuhlungu bafowethu kodwa sakhula ngoba umthetho ufakwa ngenkani. Khona abantu abanconyola esontweni kuthiwa amasoko. Isoko elinjani inhlalisotho? uShembe ukugezela ukuthi wena qonyisa izingane zabantu
uzuqomise nalezi zamakhosazana nodadewethu lapha ngemuva baze bathi kungcono ingunguluza kunathi ngoba thina sidlala ngabo. Uyisoka elinjani? Uyagula umuntu oyisoka amakholwa. Asimlaphe namhlanje. Umuntu oyisoka umbethwa abantu bakuba abadala babeqonywa abawelanga emfuleni waseHuzi. Sebebuya bazokhuluma kuyena ukuthi siyagula. Esikhundleni sokuthi yena ahambe okhipha imbuzi kushembe athi ulapha amasoka. Uhubha abantu besifazane esontweni uyabachusha. Isiphi ubusoka? Nodadewethu oqoma kakhulu. Uyagula. Wembethwe izalukwazi zakubo. Ezayikade zenza lemkhuba. Mangabe kwehlela leyo nto, ningamhleki umuntu nimbone hambe ehlupha ngabafazi babantu. Lo muntu uyagula umbethwa abantu bakuba babenza leyo nto. Thatha umkhokhela umbeke la, uthi insizwa yakithi uyagula wena. Thatha imbuzi uyekushembe, uyocela ushembe ageza abantu bakini ababehlupha ngokuthanda abafazi babantu. Kona lento ke ejwayele ukukhulunywa Levi 2013 khulunywa ngeitabane. Abayifuni lonto abantu. Ake siyilapheke namhlanje. Ifunde ukuze ngikhulume ngayo. Uma indoda itholakalile nenye indoda njengokulala nowesifazane benza okunengekayo bobabili ababulawa impela. Okugcina lo ngikhuluma ngakho, le nto yenzeke yilwane imbuzi neinkomo. Yenzeka kuthina ngoba uNkulunkulu wathi sihlakaniphe ngaphezulu kwazo zonke lezi. Iqala la, abazali bethu banobudedengu. Uma mzali uphuphunyelwe isisu wangabenza babelethisi, kanti lengane ephuphumile ibiyintombazana ezozala umfana, lemphefumulo uzophuma wembathe lengane ezophila. Izothi mayikhula lengane ibe sifuna ukwenza iyenzise lengane ephilayo izinto efanele ngabe zenziwa yiyona le ntombazana, abese yaphenduka umfana abe intombazana eqondile nje simbona. Kanti wena mzala uzange uyinaka into efanele kwawenze kuwe. Nemoya yamagobongo iyakwazi ukumphendula umuntu athi ebhekele yaphinda bhekele uma ngazange uyinaka. Imoya yamagobongo ingozi. Mayikhona kini nake uyisuse kuwe. 3. Manenza imicimbi bobaba boma emakhaya. Ukuthiwa ethenga imbuzi eyimpongo utholakala engeyona impongo esifazane. Bese nithatha u2 yemsamo. Nithi namhlanje siyayiphendula lembuzi ayibe impongo ngalo 2. Ayibe yesifazane ngalo 2. Ngamanye amazwi senifundisa idlozi ukuthi into iyakwazi ukuguqulwa ibomvu ibe mhlophe. Nezingane bazoyiguqula zibe yilento nje. Hayibo, nakudanga ushembe khona. Abantu bahambe bayolala esibhedlela la eDedok. Kufike kuthiwa kushoda igazi emzimbeni wakho. Bakugxusha igazi lomuntu osifazane ngoba kuthiwa ublood type uzobhekwa. Bese bekugxusha igazi uyindoda lomuntu osifazane xo. Baze ngakugxushe ngisho lephekula. Uzothikela ushembe khona la. Sithi sikhuluma sibhekele wena ubhekele ngoba unegazi lomuntu ongeyena wala ekhaya. Bakugxisha igazi lomuntu osifazane kuwena sekuphila abantu ababili. Uzozalani lapho? Kubalekile ukuthi mawuke wagxishwa igazi uhambe ekushembe ufike uyibike le ndaba baba ngicela baba ungigezele abantu bake ungigeze egazini ngake ngafaka igazi lo muntu engingamazi nokuthi waye yini nokuthi wayethandani ngicela baba ungigeze ngibuyele ngibe yimina. Okugcina akekho umuntu ongenayo umuntu wakubo wafela ejele la ejele ufike uyindoda uphume usuyinto ezimbili. Mawungaphumanga mufele khona ukade usuphende kunkosikazi wenye indoda. Mawufa thina sitshala umbila kuphuma umbila. Masitshale wena usukade usunkosikazi kodwa uyindoda uzovuka la ekhaya uyilento sikutshalwe iyo. Uvuka ujika izingane la ekhaya zibe yilento le. Ngoba ufe wena usuphendukile. Ungaseyona indoda kodwa usufike waqoma waze wenza izinto zasemqomweni. Uzobuya ke wenzele umuntu nomuntu oyiNazaretha kufanele athathe imbuzi aye kushembe
afika athi baba kunabantu bakithi abakomalume basekhweni lami abafele ejele angazi benziwani manje baphendulwa baba ngicela ubabuyisele endleleni ababe yiyo. Ngiyabonga bangcwele, cela ningithethelele lapho ngithe ngashayisa khona inkosi kusenekuzwini.